Lau Samoa Entertainment TV le nei ko yasa mana tamua ai usimai al whaafonga. I lua I fono al pale mene lo na sulfitua Samoa la na fono tamua le lua o lua. A le amata saunua ngā whaipule whaatatau I le tupe whaasosoa whaau popo lua o lua tasi lua o lua. Na ulua I avele whaaloalo ia na whaipule o nofo inga watua nai wa tuua ai le malo. Le fionga le fonga whetalai o le mauta tu ngā li o papali ita eu masapau. Fasisila atu de mamalo o parlemene le tu malo o le fionga ya tapu sa tele mauteni tamasone me tuli le lua e sera le aso valu te sema lua o lua tasi. A fionga onopo mafasolia va ai papu vai lupe. Tu malo i le aso suma le fito Januari lua o lua i Aukilani, New Zealand. Noa whaiea o masui o le parlemene e mori atuai wha mawhanwhananga wa wha maisenga I tu malo pele whale tua manofo alo ai maise o ainga o na oe sa pele o to e sea o na o le wala au o le maliu ma le oti o le melea o te wala au atuai ma le ngang mau alalo le mamalu o le parlemene e tato tutu lai whatasi ma le file mu mo se minute tasi e fai loa ai lo tato fa alo I sui fono o fai langi fo launga. Wa ave nei fa mua le fono usu a Samoa e fa tala nola na tala fa so fa au popo le tupe. E ui ina I ai fa fita uli onga wa tula I mai le fa tinonga o ngā luenga tu fa tasi o tula fono e pasi e le mota. Mo le tuina iai o le malienga le au le malo. Sau no le fonga whetalai, li o papa li I ta eo masepau. Wa mo li mawina le teu ngol whaavai lua o ma tu la fono whanua maswafa lua o I le masino Januari lua o lua tasi. Na whaato a maua le na wha le tonu na ua whailo ane lo ya sili fau. Na tofi atu le malo fau. Se e senga o a ia inga e pe untoi whaapula mai e le fofonga whetalai. Ta oto ai inga mo le whatinonga le ngā ruenga, pitai. O le whatinonga sa whataunu ina ai, o le tusa lea maala o le tūla whono. O le mea moni, ua fise tai kopi na whatino ai lea ngai o inga, ma kopi moni o ia tūla whono na tuuina I ai le marienga a le hao le malo. Ua whamaunia fo I le SS o kopi o tūla whono, o lo whatau atu le tunu, ma le kopi o ilunga o le upenga ta whailangi al parlemene. Fa pele kopi o lo fa nga ina e le official lo yesili. O le polenga no foa o na ono afa ina e fa tautainga o nga ruenga fa msinonga. Ai fa pe fo ile no fo sila fia le tunu lo tele. O tatianga sa o tatu tu la fono. O mauti no fo si tu langa le mau tonu le tunu. Po fea le lo minga sa o ia tu la fono. O masino te sema lu o tasi. Na whatoa o mai ere nem ta upu le official fong talai. Ma tam whai e loa sa ili po feo ta oto ai le sao, ma le tonu al whawhita audi. Ma whaatonu ina i loa le whailo tusi ina i whaatino si suasuenga, mo le whaamanino ina o le afuanga o le nei whawhita audi. Wa mai an whaatino suasuenga e le official whailo tusi o le whono au whai tūla whono, ma ua o tauri maina fo le li poti. E ieri ta tununga no foa, e le tau na tatia umi, pe ta oto ai wha alei longa nei wha whita audi, o na tu la fono fiso tai, mam ta upo i eir ta tununga, o lo tango fia le whamsinonga. E le ngata i lea, a am ta upo wha whamsinonga, a le tunu lau tele o lo whea ngai mai la tau, I le teimi nei. O sam ta upo as wha whita audi patino lava le parlemene lo na toe popo wina. Na le parlemene foi e mawhai na ia toe wha mautu, ma wha tu langa, mor sanga tonwai o le whatauteinga o le pitola au al whamsinonga. Mo le ami tonu, ma le whamaoni o whaiunga I mta upo le tunu o lo whatua I atu le whamsinonga. Ua whaatatia ese ai le whaatalanoanga o le whaale tonu na ai ave le whaamuamua I le tupe whaapaupo mo ngā ruenga whaangasolo, whaawa wail parlemene I le asolulo le vai sonei. Wale o toe mawhai o na whaia se tui o le AstraZeneca po le vaila au lea mō tangata mātutua e le atoa tui tailua. O le sioki o vaila au le AstraZeneca
mo tui pui pui o le koviki sfuluiva, na tupu talu mai le taimi o le masina taluai, e peo na mori mauina mai sa tasi o tama ita i le ofisa o le soifua maloloina o lo ofai ai tui le taulanga. O le auli o le asolua sfuluvalu o Januali na ngasolo tuai tangata mātua e fai tui ta ilu o le AstraZeneca e au fiai masui o le leitio Polinisia. Ai whaapeane iai tama ita i le ofisa o le vaenga o fai tui le taulanga. Paule vaila au o lo o maua o le Pfizer. Ai o le AstraZeneca e fai ane lava aso malolo o le aise vaila au mai le oiloa se taimi e toe maua mai ai e peo na ia ta ua. Ai ise whaatalanoanga atu si tala ma le ali ipulsili o le soifua maloloina Dr. Naseri whaatasiai masui o le New York na ia ta ua lo i eisa palai le AstraZeneca ma le Pfizer. Pe ta i lo o awa wai au mai lava le vaila au fua i taimi wha au ngā awa a umalama le taimi au ngā o le vaila au matue wha foi. O le mene hai a expire a vese. O leva o ta se o tu ni expire ai dia ni fai ka ko drive o ya de second dose. Ya mai a taimi na mai installments a expire installments it's a favor. Ele não fez nada de trabalhar. O meu vaccines ele continua. E maintain na continua ele estende na ele como breaking the temperature, the expiry date, the storage eu olha quem me cala ele vai ele como fala. So if I license Aho ya lai no kakala ele apoga kai kui de vai lekas. Ya, working discard. Ole ko na lo sidi para ko na la o expire ele pe for na over expire. Some drugs have a grace period of thing expiring, but you can still use the safety period of alpha out there. We have a supply of drugs. I mean, the vaccines, I thought will face. We supply of AstraZeneca. Ua sa ili mai ai nei mtanga luenga o leo se sila fia se whamtalanga mawhai o na sai whaal tula fono ai se tau lea. Ua whamnatu mai fo el pulenga o leo o le soli tula fono lo whaalafi o se tangata ua solia le tula fono. Ai ua tatalo tuai i wō maainga o le li e swafa. Ya savelio tawanu upo o lio tawanu luas fultasi tausanga o vai telefou, vai yala, lotofanga, ale pata ma vai puna e tawane ya savelio po o lio e o ane i se ofisa o leo la tane. O so suenga leo ili nga oi ma le talepe fale o lo ma salomi ai le o ta uailunga. I tala la tamai o le tau ilu tato tunu ua faale au ngā fautuanga o savili manolosi vanga nati munga mamafa malolonga ta luwinga lolo wa o le tau ile atu i mātu o Samoa. O lo iai pia whautuanga mo o ngā sami mga taifale, ai ono a fia Samoa i timu mamafa, pua oa ma whata utau sa Vili ni si o taimi, e maralo si fo i tawhenga e ono iai fo i ele solo, pua oa ma so le sami. Lau Samoa Entertainment TV, maana tamua, ile nei fo i tula, sa o poponga le aswatai au, ile alo fo le tua, i whasoi fuai.